hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Okay. Isangu yenu ya kumisha yona mkuru kwa kegosha neno. Ene mnashimulenga neno mukando wanzambi nao muntu kuchuka spiritu wanzambaka mwana kena wani. Ana mazo na imudi. Kuchuka spiritu na imudi. Navyo vitu mkakwele lale. Ndimo volume. Omazi chaswe kwa mdu Mateo chapter 12. Ndi kuchuka nzambi. Mulongari kuchuka nzambi ni kuchuka spiritu yana. Okutuka kama ngozi kanda mukwele. Kama na wana mwina uli dia chuka na spiritu. Nzambi, onzamba muchuka nkora na bula kumukuwelela. Langa spiritu wa muchuka nkora na kuwelela re. Mutu unapungo ni taga loli mulishibiri. Mbate lishibiri. Mwapaka lunga mwanzo tata kama spiritu. Ninge muchi mushitema uchi nakalungaga ya Yesu na kuma spiritu uli na iko. Kangena uzalingo kalungone keleza matochini. Mwakone katama kone kalabo. Isangu mnairo wangeshi. Mu chapter 12 ya mkanda wa Mateo. Context ya alemena ntangashanga. Abuna mwanta Yesu na kufuma na kuka na kwera injikishe. Nemwe vutu na dinga na ochengi. Mu chapter 12 ya Mateo afarisewa dina kumtena mwanta Yesu nao udina kufumisha andemon. Na ngovu yani ya Beelzebul andemon. Chautega? Alamoni injikishirina ukongai. Nindi indi awanyane mdunu. Awandemoni na ifumishana na ngovu yani. Mateo chapter 12 verse Chauteka? Chapter yeshima butangi Mateo. Hadi nsangu yashima lo nsangu yashima ya ile na kushikana ansa. Dichi anda kufela umsendo musa. Dichi mwanta Yesu anakumulesha kuda Yudea na wa ojingo vyeji waza tishanga chanzambo wani. Jawande moni. Kamana aina ngovu yadi mdu mwanta Yesu hingovu hinyi. Wala waza tirenga mdu mwanta Yesu hinyi. Di spiritu wani. Ila wena na kumtena spiritu hindi moni. Ako yana kena nga? Wena wako hadi dimba dena wa kiu spiritu wani. Inde moni di. Dicha wena kena. Ako yana kena nga? Dichi kuchuka spiritu ikubula kuitesha. Nyidimwina kuzatai Ikusekesha na kumwona na meso yetu aweni. Mulonga na kwetu akali ni kwa nao mulonga nyidimu yako ngari mwanteso ya hamisha. Yadi ya kuikojesha wena mkwele nao di mesi. Dichwana na kande mkwele akayana kena nga. Atuanta. Etu chehan. Tunaposta netu mwanta Yesu wasa wankiri mkufa. Dimu dimu waso ya kolema nao chinjikijiru chenen. Mwanta Yesu wasa wanka Maria wafa watoka mwijam kanda sangi. Muhammadu wafa kanda sangi. Abrahama kashinga mpata rupia banda anyi afwade asanguka kos ilanga Yesu afuri weranga hi asanguka dichene yako jina Yesu asanguka mkufa ene ya oi mani tanshi ya wande mona ukana ni mkwele ukahanda ukakwana kena kos unakande wa Mungu dichi kuchuka spiritu hikukana nyidimu ina azati spiritu ya kumwekesha nao yena ndio tena kuzata mudimu kwa kutramu ina nacho muri Kristo Yesu. Eji mana mkani Yesu akayana kena wani. Chilikuwa na kuyambwisha danka. Kiko eno mjinini na ndio ngo chiwa mwitawila leo spiritu bachungwe ya payambwina. Fuma washakazi shimbi yako hali. Yona ujivulumu. Yemcha kusungweni. Wose yetawila le chikumbweli mbenja. Amuma Yesu amfuli lele. Shimbu ikine tawila chega. Yesu afangale. Ike kunne tawila. Ale mbenchi kama za mshimbi jacho. Maa usanga makahita tu. Pengachi. Kama chafiri Yesu afiri nishidi jimujidi. Tule jeno. Nari mbenju wanyi. Yume tula kuwacha I think tula kuwa chaka chinshwani. Ega. Yakuna. Yume kwa tula kuwacha na kuteka na yakuna ma. Na mtia nkuwaha wasonekele mkanda wa Heberu chapter 6 verse 13 na 14 na mtia nkuwaha nindi ninchukweti yume ivulu ya kunyileja ya kongeli Kristo ilanga munelile muna kutia na kuhuwanisha so kunyileja tucha akali linanga chimlo
Man mulonga mweke ni ari na utie na kuuanyesha. Chapter 6 man. Muna utie na kuuanyesha. Insangwiri ngane. Dina example na nyiloje na minzambi. Ana in the age mana akwele limudumu anta wetu Yesu Kristo. Ekala kwa Kristo. Ichi na lumbuluki na ukuvulumu na kuri wene china amani ne. Muntu wa maseki. Mulonga yinza ambuku. Hakuchwesha kubula kuvulumu nako. Ila kuvulumu na chiri muyeri. Kudi kuvulumu na kwa kukengamu. Ni kuvulumu na kwa kubula kuiluka. Yuma ikuato yivulumu na kuiluka ne. So weno wa kuvulumu na cha kubula kuiluka. Anatele kumuvulumu na Kristo. Ilanga hiya kuleka kuikalanya antujinduku. Weno una hakuitambula wa mwinu wa yinka ile huko. Ilanga wena nyidimu ya Kristo ya spiritu wajila ayiteja. Muna uteja chwa. Yeye ngaseka chi spiritu. Wena nyiri man ne abulumuni ina yilu na chiruki. Oh willing. Oh. Ochimwane nche yanga yuma mwitara weruka wanindi chata. Zambo atia kwa ni tunavurugule chanyani. Atia kwa hako dana kutamira Kende kuli oweko. Kulima tanda fuma. Kudana kena kwanza ambila ne chwadi chamu. amwema na kikula kuchantu bwana. Sawa jina kwa. Sinamweka ni kukana nei muntu weti Wakuhelela kwekala kuitia wanyu. wakuhere ne yani una tachikuya shata matukala kosine impinji yako yokwe Muna kuluwangesha tiena. Ahanu ichudi. Bro kukana kudu isa wenchu na kuosha. Nekanda omkweli mwante sikulumbulukira wani. Bro kude kwiza tushakudikisanga na nachino kana kula jinshidi. Jinshidi kondoka ya mshahada kesi. Basi kwao. Mutuchi pene kusacha mnganda wa mulweke sina hasali le. Ngena ngoto mwana ka tunakiango cha watu limbenje. Hapa hangihazune kukamala wakapa kwehula. Sana kulomboloza. Sa oichune tunewera kusikiza na sa kujumla kuzana achuna kutia. Ndicho nafumi chukua asa ngitutishi chwa. Okay. Irimo ina tunatena chapter 5 verse ye ni da 11 ilanga ina kumana 14 tena na tena. Chapter 1:5 langa verse ye ina oshinindi twatela kuileje yuma yivulu ya kumtena yena Kristo. Ilanga munele akokutia na kuwangesha. Chapter 5 verse 11. Nsangu tunakosha na kushimana imana kwami. Mwate na nsangu ya kuvulumu na kuchuka spirit. Okay? Tuka spirit wa spirit na ngashi ngata mutuza afuele na zawana mufuele. Tianchalo mbola imana kwa mkono wa nyilumbuni na nini? Imana kwa nwa nyilumbuni na nini? Nei una kuchuka spirit. Chinafane kushibuna kukana. Yidimwina kukala kalewa kudi spiritu. Nei anakuikala kala kudande muon makurao yanza mbo. Munisho yenu. Muneta hika handika ngoto. Chitu yancho. Makurao. Dichi nei muncho ukana kadiu. Ukudiula nyidimu ya Kristo ina amweka na hatoka. O muncho na ukana nyidimu ya spirit. Netu? Kingot na ituka na hoja. Very good. Ilanga kuriu na yite jina kuele limudi Kristo. Yena na wa mwaila Kristo. Ilanga akeli he. Nakuya na ngora na chini ngora muku mwana unakunzeko. Ule mumukala na kuizana kwa na kuiza nini. Tunakuhanjisha tunakuza kwa chofu na keluo yenda tu. Ni krimu tusikina mteni kumoda mana mwitire kuri mutu. Na kufila wo mwakulu wa walala. Yenda papru kutala mtu. Kumreka hona mlo ana mweti. Ya no jojo. Chika tuoje limbo mwalala. Tanasa ngina kwizo. Oda atakala kwa chewa. Kunonga mabeni kuna kutana na hapo. Game ina atachiki. Chaku mukazumwisha. Chocho. Man. Wana mkono ngana mzaba kutoka mkono na mzaba kuona kena mwafu nyuma yoyo. Ufulumo na kukwao. Hii not one. Yuma itawa shafu muchunwa. Yuma ikwato yiluka ngakukomana ufulumo na zambi. Tunataka na amwa. So nelo kumvulumo na zambi. Nei nukufa. China lombolo kinawa amina.
wa mwili wa Kristo na ntambulu ne na muvulu muni ilanga mirina mwilanga yi na mukuho yela ninyi ndi muyinde na ilanga yi na yiteja na ya wala hii na chuki spiritu ilanga na muvulu muni muanta dichi nawa na munenge shini spiritu mulonga kuvulu muna ya Kristo di kuvulu muna ni spiritu wa nenga ngamutia nawo bai munenge sha spiritu wa nzambe ko ni mache na munenge shini spiritu na munenge sheli mulonga na vulu muni wa muni wa mana ntambulo wani ilanga na muvulu muni Kristo ni spiritu windi nelinga yi na nenge o iyi yuma yeri yambuka ne muntu kuchuka spiritu na mukani kwindiwori na wini muna rukichwata na Roma chapter 1 verse 18 mukutia na unza na ukuvua kwanza ambi kuna mweka ni demu iwudu kwa kubabesha ana ejima adina winyi ana dikani kwa ila luilo na mwekeshe Kristo so wena na kana kwa ila luilo na mwekeshe Kristo ne chari wa fariseo ina imwata na halo shimo iteja itana wa nindi ne mwari ngamputa mesu asi mwadi kwekala na shiru munati ina ngapula mwadi tena nenu muna kumona kwa mana shiri jani mwari na jimulo nga fariseo wena ana kutuchwambila na unzamba mwiluka ni Kristo amwiluka nana Kristo una kukalakala nyirimu mukachika wena kuiteja ne na una kuzata nyirimu ya Belzebuli so Kristo ugwelanga mulonga wena na mukani Kristo dicho wena kama na akufana shiri jao meaning ana kani spiritu wanza bana kada chiki spiritu wanza ilanga ne yana muite spiritu wanza ambia kumvuluma wa mwini wa udikuli dichi heno sheng namo china mulo ayudea amshuki spiritu wanza amba kukana nao Yesu adina muzacha ngovujani ya Belzebuli dichi ne ile nao Nea kukuleja nao Yesu akufiri iwa saundi mkufa ye kumkwelera naye chiliona mtuki spiritu washina kulonga Yesu mkanda wa zambi nao mkanda mkwa mkutanga nao wa saundi diyo mwendira mkuchini mlonga nizambi muvesi kwa mkutanga nao amsangweli kudinyi kubiswa vitu washira muvesi kwa na amsangweli kudinyi zambita Trahalenuma Zukuma tunge jima Tralenu O tralenu Sangu yaku Kenga kwa mwanta Yesu Tralenu O tralenu O tralenu Tralenu Masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki